Pen kela kerteng channel te aban lek na YouTube terai. Hai dạy na cái ini badan ha kendong hang ne bedi your channel klik ang tu te semi pat kum ne te klik pat to your channel oi te lami kum ne my channel is permissional te se klik pat hono usain setting klik kum tu te lami hang ne permissional te ai no klik no ne san edit terai klik tu oi dah te fill up bentuk te delete no te fill up bentuk kat bapiman te lalu dalam dep te sa okey te ngapat ila de ngampat kwa ban kala te ngaban cancel na te la da kwa ban pin kala te sa klik tu san edit te fill up bentuk te dalam dep pendap kum kat ke bapi kwa te sa ai okey padang ne da fill ai okey kum tu te la biar tang kum tu ma